Ya kekenhuan jog kesenjuk kirang bak senong ke distrik Ribhoi Lelam, dau chairman ubak BB Makdo, rengkat bedu secretary ubak PB Seliang, haka bakil IT kedor khas sau menteri rangba Konrad Kongkal Sangma, ban kerpat bentuk lar lem lor kejing dan kam bandon yagi mat terikam, pada kejing simkian yagi bor kebedi kemi. Kesenjuk kala kerpat ban wengno ikejing kot tanda naga benta, ki vendor hapo ke MGNREGS bat ban penting kena bakan dan gejing tray ke bokuat ba gejing penne ke bor trekam jogi dor bar snong ba kala kentu badai ban jet ya ki vendor badai ban penne ki village employment council hapo gejing betin jongki kani ka kanhun kala penpau ba gejing pentri kam ya skim jal jivan mission habun tiliki snong kam shimlalong ke bobiang bat kala kentu ke sarkar ban itho bat ban le ki kam penroi na ke benta ban penne ya ki telong hakini ki snong nalor kani kala penpau bagi nong rep ki beri sniang kila mat jeng namar kejing bam te lakam ya kejing kayi ki sniang belashuan ra na sabar ke jela bat kala dawa bade mandon ki checkpoint ban perking ya kejing wan ra ki sniang ki banabar bat ban bo no ru ya kayo ko bakerpang na gabenta ki nong rep ke jela bakin dia ya ki jing ri jongki kesenjuk kala kerpat ru yu menteri rangba ban chimkia lor kejing bombyang ke boarding elektrik na ke distrik Ribhoi kam tam ha bakala don kejing lip boarding ka baar haduk lai sngi ban na gabenta bandon kejing trailang hapdeng ki bor sarkar bat ki kle nong sensyar hakeleng jong ke distrik kala kerpat ru ban bahak pisa na gabenta bantai ke office trekam jong ke senjuk kirang ba asnong Kalau halor jong ketu ka bagi lekran ya ke istri komiti jong kesenjuk harbi bagajing temu jong ka sorkar na ka bentaban hot tender no ya kini ki nong supply kitiar haka ba pentri ya kanika skim job card lan ya ke MGNRGS tege ka ba nakaliang jungi gila adap ban ya rai haka istri komiti jong kesenjuk ke jungi kalong ba yang mentahi kidei ban pendek pensa kumbalong haka ba vendor lan ya nong supply tiar udehi ban long ubaladep ya ka ban recommend dan ban approve daka village implement council jong ketu ka senong ti hadin ke jong keren nakaliang jong chief minister ula kular ban chimkia ka di bakani bat kumbolong mata ula ai ka ashiran ba yaki vendor hi kinne sa kumba julong persikata ti kabaar pat ka banakaliang jong ka senjuk kirang ba senong ngilara ahmad jong chief minister kade hakabide bakani ka jing teko jong kani ka jal jivan mission namagi bubun kisnong hapori boy district hoi ki pipe connection kila apoi tikidon kisnong ki ba amla supan penkot namar ba ka ka bangi menswa kade ka ba nak platform ngi bam nyo ying praying hande ko blong mata nadu bangi 8 poi saman lagi tliwing kamot itu kamla supan cover yaki tuki tliwing tike ka ba nakaliang jungi ngilabu ko jingkerpat cha UCM jong ka jela mekhalia kalong ba nakaliang jong ka PhD department kin pak biang kumno ban penmang lani ban wat ikisus ki petmai nak menta ban penbit penbiang ban poi tikena si tiklong ying ki ban nakaliang jong ka PhD department kala dep ban pentrei harbi de pakajal division jal jivan mission hapori Ribhoi district kamat kapalai kalong bahadin ban nakaliang jong kesenjuk ngiliyo ya kejing ut kejing nam jong kini ki nongri jingri kum kisiar kisnyang bat kibi harbi de bat kejing habdor jong kisiar bat kisnyang nakadaw jong kejingwan telep jong kini ki mar ki bana sabar khamtam ka dot senyang bat ka dot siar take ba nakaliang jongi ngila de bu ka jing kerpa chu cm kalong ba inchim khialam ha ka bidep kene khanang baki lokal jongi ki nom yap mar kombolong mata nandu bawan tu kini ki kisnyang bat kisiar na sabar usnyang lokal jongi ubabiang ubalait nakadawai ka desin kemut ba ulah habdor mensua usnyang ubakidi arpo hojar menta sipo hojar ru kitu kinok odok kitit tak tentang kalian nomor kadawi kalong pakai jingwan tu jong gini kis seniang bat kisiar ki mana ba ta ka pakai niru nakaliang jong u chief minister ula sim ya ka assuran ula ai ka assuran ba ngin pej benia ka dia ni bat aku juga pon nakaliang juga sunjuk ngiyu i ba nakaliang jong ka veterinary department ngimi i bakandan kata ka proper checking lene ki jing check apa biang ya gini ki siar ki senyang ki bawana sabat ke ka bana kalian juga sunjuk ngilabu ke jing kerpat di UCM kalau ba kin kerpat di ka tarat veterinary bakin examine ba ya gitu ki senyang ki bawana sabat jelak nang ba akan bu ya ka jing sengan hakab di pakoi ka kya jong kinong song snong ki badon hapo ka Ribhoi district bad haka jelahi barakawai tekawi pat ka bana kalian jungi ngiladep ya kabanya keren sya UCM hakabide bakan ni ka jingthut plat jong boarding elektrik kena kaliang jong UCM wong bayam mentangi hab ban yasa namar ba ka jingthut i jong ka boarding elektrik kadaw kolong ba kiduna plat kini ki stop
station haki sinong ki thau ko jingi te kumbolong hapo Riboi district ngidon kam sibun ki substation namar kawai ke substation sakawai ke substation kidan 4 kilometer ke jingai te kemut ulaiman umla su ban penbiang te hakabi bakani nakaliang jong sarkar nakaliang chief minister ula ai ka asuran ba aga state government kan sim kya hakabi kani kanang ba nginom mat su ya kani ka jing lip light kha hapo ka Riboi district namar kumbang itip pa ka Riboi district kade ba ngidon yak to ka dam hang tu hakaba ke babun ka jing penmi bor elektrik kade nak kathem Riboi ke jingi remengi pat ngilong kum kilang kenya dan ni victim ski ba mat akhmat ni ke jing do jong ka boarding elektrik